Kod nas kocuša isto kao kod pacova. Prvo spasavaj svoju glavu. Pa šta je ovo, gospodine Mišić? Ovdje ima 50, a bata i društvo me duži za 100 komada. Ako ne vratim do nedelje, izbošće me. Ja se izvinjavam, ne bi se cenko sa vama, ali morate da me razumete. Glava je u pitanju. Evo 100 komada. Hvala. Ali ako si me zeznuo, presešće ti ove pare. Usmiješće. Znaš, zažalit ćeš što se nisi predao batinim tabarošima, a ovi moji su gori, da znaš. Znam ja to, gospodine Mišiću, znam. A nego za klopu da... Javi se Sreti ekonom. Najlepše hvala, gospodine Mišiću. Doviđenja.